Uba man bahalang pankon, uba day usamla bawat RTI haka arpu artarik jemang arjar arpsan. Ulalek ban ujor se Chief Executive Member ka KHADC uba Syembor lang renja ya okofis usim karaj marwet. Bar kador bar ha kabayade berkarukom di ki jaka kiputa syakibar jela syarat marwet. Kepala penlong yang usamla bun ujor syau CEM kadai namar ba katkum ka RTI kaba ute usamla ulapan ulayat leng ba syuana ka office jong ka hima melim. Henry kala jubab ba ka klemla aban ai namar kamdon ya ki jingtho. Henry ka office hima melim kala ai jingtho sya ka office usim karat merwet ban jubab. Henry na kalyang kene ka office bat kador bar kamla aban ai ya ka jubab katkum ka jingpan une usamla. Une usamla habakren berkilat patai kubor ulai tu ba ka office usim karaj merwet ka klemla aban ai ka jubab syau ha ka bede bat kabadi ki jaka ki puta sya ki barjala lese kala bandon ke halendat. Une usamla ula kerpat na CM ba untung daka inquiry committee mardor ban penlonge ke jing toket ha ka bede bat ka jingnya di tet jaka na utra jela sya ki barjala lengba ka office usim karaj merwet. Bat ada ka district council kalap ya jing shisha kamut karaj merwet kalap penken ni kami khalaya land transfer regulation act kat news pa new puwe. Kapan kon siap ai ku play di sila kai buat la bu koi lang akan kita janji kita kunjuru ya baru di pagba nong pet hari kasih saja betul bercelahi boleh kapan kon man kunjuru tadi pen sana tadi pak manharang kan sama sa ko dating blocking te kajungwan ya kendu mah jong nga minta kasih ya i CM jongka di sponsor kadai halor kajing ujur persyak mah ya ke office CM rak merwet berbat ha ka payade bat ka jubab kaba alayo lamba ka RTI kaba ala file apo 5 million naka 5 million gila forward ya kani ka application jonga sepo rak merwet ki anda ngalayo pat jubab naka rak merwet kapha man 10 mah sai te kan sai lang ba itu lapha ya kani ka jubab sagama lamba jongka 6 million mah katkum kaphang jong pat ka city number dated pat kandai tarik mas araja option sebab an agentif information katkum ka RTI akan option wa pan ong sakhi ba ka office jongi kam dei ka office si anong office of profit dei ka dei ka office ready to start traditional office ka office from yo nong non profit office di ka RTI act arja option ka ong tangi ki office si anong office of profit panalor kata hasil pentip information kedan arti kata state information but simple information amdon ka paong pakador para ni traditional office of information tambah lesi kajing tip jonga kalong kapaguna disubha rutin pakai pensai pakanu ka act clause section subsection pakador para ka hak po ka RTI act de Henry katkum ka ruling ma katkum ka ruling jong office Chief Information Commissioner Media lengba isa GP walang kata haus nem hajar spo la permi yakni ka order bat pen scam yakni karai ba traditional head bagi traditional bodies idai ki administrative officer pala appoint da ki autonomous district council ADC pat ihap hakat hub kumki public servant katkum kapara tu bracket 4 jangka 6 schedule patkum juru balapan scam daka Supreme Court order haka case jong ti kaji persya yang jor manik sim patkum ta ihap apo kandon jong ka RTI Act katkum ka section 2 bracket H jong ka RTI Act tabamut bagi office jong sim di Sordar di Wahadar irang baisnung ba kumta tertel ihap dek manjubab pen haka bayar habadan inongwat RTI katkum ka RTI Act pasarsan de Henry kumban siung no pakai di kajing le mo jong ka office jong usim jong ka right marwet pat kador ba manjubab ya kajing pili mo katkum ka RTI Act ka long kapun sumpah sliu kan le si kala mandon ke ide ka kamburi ni ka pasyak hey mo salendat habide bakli ikam jadi
caka jong ki par jela de ki try jela ni ka jing thiet caka jong ki try jela ka jing di kan chaki par jela ru di gumta hi na kalyang ka jonga hi long ka jiwan kani apo jong man ujor persya hi ya head office pa kador bar kan jong rat marwet di gumta hi na ka yang jonga ru tentu jor ya ka office jong ka KCDC bantung de bantung na ka inquiry committee modor belum ban pelong ya kani ka jing toke kan halor ka jing ya kani ka RTI ngalawat madu panai banekong jong matau snem di halor di haka arpusan tarik apply tarik Januari ada arpusan kani RTI de dengan file hapo jong ka himam liam di ka himam liam ko ong bomdan ko di hawe de bat kini jing di thi chaka hang thi hapo right marwet di ila pentip sanga lang pa city ba ila transfer ya kadi ka application jonga sapo right marwet tiki la hukum bayar right marwet kadi banjuba direct sanga dai onda ngala iyo juba pat right marwet kumang la puli mentan university la panai pat kami dei patni ka ya Kadon kay sundat kay pila. Ang kata kumang laong de apa ya dei bakajing ya di ya thi caka de ka subajur bakaton kajing ya di ni ya thi pasar thai ba ke dia po right marwet la kepala le hi naka hima right marwet bakator ba la di kepala la le hi dong sim de caka right marwet Kyo jitip ay kano kija. kata kan bangim yo coba tu ni ketika RTI ke jonga re pengapan hawa ya dei bat cakap kuka bagi dia kita lomba tu ka RTI ka ba ngalade puli ki kamla kan panai coba Kumut ka ati aji pim ta ka sa dum kan. hoi Nyo jubab. yo coba Pinang ya hoi nakaliang ka jonga hi kanum kut lesi ai yang mentah hi nganum don manong ye ai ba ka bor hi jongka district council kan le hi ka padan kam bat ya kata nakaliang jonga sapek sadin le dang don su ki bor ki ba haban ya ke insyaallah